da pa yesi ye ho atwe nananom anu ahia adidi anom na yesre wo ho enhira da pa no enti nkane no ekuro biemu ifajere mountain so na yina yo fe prapra mountain so yi gotem prapra mfachire fa kwa hoafu ya do usikuro no ai fe pa no chese udi unananom eni unananom ba ti wasisi wachi wasisi niema ma omo onso ba mo za mpa mu de ni die bi amaye mu obo bi maye enti da pa no eye da pa da ade hia ne nanano ebehia ete sebi anya do zenne eso mampan so ba bia okira ayawe na okira okudai bu se efiase fa kwa obetra nyina ekọ ekosisi o se park so a esisi wo nyina yehye mfidi ahoro ne mankonwa ahoro na nyina fe adenti o mampan ni ba sana nanam so ba yesisi yekurom ya mountain so mfachire enba bia fe fa kwa wafu nyina do nyina yemenu to mribi anatete no se David se ano se mo be se dumienu ekono ohwe kuro mountain be ku ndi fa mfachira ne kuro na aye fe pa nyina yesisi ya hwe nananum ko se nananum da no dura akoda na nkasa nananum eba entina ya amamre na manye nyina kogo wiafiezo kogo nsa ano amalehye no akire ya bi fufu eto enkosi aka wonne ka wonne ma ahoro nyina de hwe nananum eno ne ma yeye ansana eda no ukoda ana ukoda adu ebi wo ha sebe dise ochina ze nipa bebre baba fi abesom ombeba na amamre na mani me ho diga no de na ya ya da tanza sebe nya nipa nyina na ewura nkonwa fie so yo ma ewura nkonwa fie so tanza na dodo abeba se ebesom no de diga ewura nkonwa fie so aya amamre na mani ese fata ansana o meba no so ne ese fata so o so aba be yebi acheri nyina ho boa e de hwe nananu so ndi se e ka se da pa se eye ukoda o ana me da ade che kwasida no ni nyina dwumadi a yedi kan edi no esisi aho ebia de hwe nananu na da no duru so a ebo ni asem bia mere bibisa obi ohen bi na so na esi ukuda na yire ya aboso so aboso se me wogide se me nana wa wunso ngui ti mere bi ba me be frɛ me nana so omra na oni metra e we aboso nsem ti me gumi nsa me frɛ nana so omra me kama ho omunyina ma chechi japa e mo ame e mam yansa ne ndia me bebu mai na e mo me ne mamfo nyina ho bai de musu asan de me bi ntoma no na eye musu fe en nana matra se didi ai bibia fe enti se that is a ukuda na akwazia no enya apostle nsemo minister no sanse tworo no kura no eduma bia se twam afahye apiti afahye wom ezafo eye nema bia sa se wom so se wom ne ediwa chesu so kakrakra ale na wom ye bia de ye bia se apostle nsem ti enu de me de so bi kan sa nema asem na menye mi bi se osofu bi asode asem mi Solomon osi ni da asore da no wie no na obebia no okuo na ntwe be sapem na akire enwa be sapem na akire emza na no so de anya abosonsam so hin bia sira hin fia wie na okobia no na okunwa be so ha okuo na ntwe sa are no de mse ya abosonsam osofro de for ya na mza de be fansa ya fanisa mo de anya chinye ya fanisa anya chinye ti sa na tie o ba okura na president de ye dapona ya akamfo no ye di ankasa pa ai ye nananum abekan ye ho ya ina omudie ye wo sa agide no we mu odi wa bia sananum mummi hu awia
Mummy and one adjo. Mummy would there be a biada. I said, no. Mummy, where we are, Sabi. Mamma, dear, just I. Mummy, one adjo, Sabi. Mamma, I would drink. Yet, in Comra. Sir, and Mummy would there be a biada. I should say, Baby, I'm on young one. Said a bear, yes, and she. Now I want to trust and consider. Dear, I never was a masanity. Enti ene eye benada dapa eye edapa emayen ye di siesie ho esie atwen se ya kwasido se ye wukudo di siesie ho fi se enye de wukude ahoho beba akwaside ahoho beba na se bi wukura wuti ufie ofa enfa ni se wukura wuti ufie na o twen ahoho bi na beba na ufie nyina sakatu nwura nam ha oniema weda ha sebi hoho no fa o se kwaro be hu se wan ka ho asem kura okodia asenu nyina no odani